Allah'ım çoktan var kılıp bizde yarattın. Görücü zatsın uğucu, bilücü zatsın. Yaşodu biz jasap hatalık, onu bilbey sezbey yaşadık. Geçirim düzüm geçirgin bizdi, bilip bilbestem günü jasadık. Namazı çok kança taң atkan, ömür bolsoň ötüp baratkan. Napsi bizde jeňer güç berip, özüň sakta bizdi jaratkan. Perişteler uksun jakşysın, belek kılçı beyiş aşkışın. Ar adamga nasip kıla gör, iki dünönün teң baktısın. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة Kuluktur Osman'da tutuksuz yaratkan berekeli cerdi üstünde bizdi bar kılgan zatqa maqtollar bolsun. 18.000 alamdın jaralgusuna sebepçi bolgan Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga durud salavatlar bolsun. Bugünkü cuma bayanımыздın teması muftiyatımız bektik bergendey toydoğu jana ölüm jitimdegi ısrapkorluk tuuralı bolat inşallah. Andemese bu tuuralı israf tuuralı Allah subhanahu wa ta'ala özünün kerimetli Kur'an-ı Kerim'inde İbn-i de aytkan. Kur'an'la qayrıla turgan bolsok, Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya bani Adem, hudu zinetakum. Ay ma yasturu avratakum. عند كل مسجد عند الصلاة والطواف وكلوا واشربوا ما شئتم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. Estağfirullah. O adam balları de. O adam balları. Avrat yerlerinizde namaz okuganda jana tawaf kılganlarda bekip geler. Jana özüňөр kalagança jegiler içkiler birok ısrap kılbagılar. Demin bu ayat müşriklerge düşkün, müşriklerden, macusilerden uagında, İslam'dan burada, cahiliyat doğrunda şunday bolgon. Gündüzü erkekler Kaba'nı cıvına çabaldı, tavaf ettiler. Keçindesi ayallar cıvına çabaldığında Kaba'nı tavaf ettiler. Uşul ayatın negizinde cıvına tavaf kılı haramdır. Tıyı saldı. Sana da aydı olar. Cegiler kalagan nasıl? Kalasınızda cegiler. Yok israf kılmalı. Elbette Allah Teala israf korulurdu, жақсы көрбөйдү. İsraf kılmalı жақсы көрбөйdү. İsraf da emniyet. İsraf
arab tilinden kırgız tilinden kodurgондо israf деп bir nerseni ырксыз сарп кылууну айтат. Bir nerseni пайдасыз нерсеге жумшаш айтат. Өзүнүн ордуна жумшабастан башка нерсеге жумшаш. Эми сиз менен биздин ойлорубузду карай турган болсок, канча нерсе ысырап болуп атат. Өлүм жетимибизде канчалык нерсе ысырап болуп атат. Тойдо айтып кое турган ысырап нерсе жанагы эч ким билбей турган калпак көйнөктөрдөн баштап айта берейин. Бирөөнүн сандыгынан чыгат, экинчи адамдын сандыгына кирет. Hanımdan çıkat, ayağa dağı koşkuruyor. Eğer bilette aylan oynanıp molda eкен paketine düşer. Açıp karayı turan olsa, жоқ дегенде bir çok работаға, қара жұмысқа істегені киіп қойсын балаларда ашып көрсетіп жақасы чоң 50-60 жастағы адам кие тұрған жаққа көйнектің жеңі ұзын жеңдер, бирок bir karşısına çıkmasa yok da. Onda hiç kim değil. O 2 yaşar balağa dağı, 1 yaşar balağa dağı saz gelmeyi turan gibi. Yani o son mesela alıp bardı geldiği ayakka bir yaka alıp varımın emne kacet var. Emne gerek var. Ağa bu 20 so'mga alınız, 50 so'mga alınız. Yok, ошол нерсени алып туруп, аны эч ким пайдаланбаса ал исрафтыр. Эч ким андан пайдаланбайт. Исраф эмес. Бул эң майда нерсесинен баштап айтып атабыз. Андан сырткары бүгүнкү күндө жаштарыбыз үйлөнүп атат. Той, ресторан, машиналарды тизмей, bir машинага канча кетет десең, $1000 эле кетет экен. $1000, $1000. Ошол акчаны бир кичинекей эле бир жарымына өзүнө бир усулкана салып болбойт. Барсаң, баягы эски атасынан алган майганды чайкан. Bunu айтыш керек. Анын ордуна bir кичинекей өзүнө bir шарт түзсүн. Bir burчагында кичинекей bir ошо кабина алып туруп койдурсун. Же болбосо пайдалуу нерсеге иштетсин, эртеге анын акыретте туруусун болбойт. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytgan ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Estağfirullah. Sizlerge berilgen her bir жақсылықтар туралы sizler ahirette sorabasınız. Her bir nemat туралы sizler sorabasınız. Allah Subhanahu wa Ta'ala bizge bardıq nerseni amanat kıldı. Siz men bizge özümüzge kılan nersemiz ruhumuz, özümüzün ruhumuz, danat kılgan amaldarımız. Bu dünyada kança жақсы işlerdi kılgan bolsanız, oşo kılgan işleriniz özünüzün yanında. Bu dünyada kança daman iş kılgan bolsanız, oşo kılgan işleriniz de özünüzün yanında. Özünüz menen tübölük çok oldu. Bu dünyada dostlarımız, tanışlarımız, tuğanlarımız, üy bile baba çatanımız sizde bolgonu alып barıp жерге gana uzatıp özünüz yok. Andan nari siz menen çoğu жатпайт. Sizge başka eş nersенин кереги жок. Sizge al жерде bir gana solih amallarımız. Anan ошол жерде суроо жооп башталат. Ал жерде суроо жооп кылган мункар менен накирге
Dünyanın padişası telefon çalıp turup ayta turgan bolsa dagы аны кабыл албайт, анын сөзүн укпайт. Сиздин ким, кандай таанышыңыз, кандай тууганыңыз ал жерде эч досуңуз деп алганыңыз ал жерде сизге жардам бере албайт. Сизге жардам берген болгону жакшы амалдар. Жакшы амалдарыңыз гана сизге жардам берет. Бул дүйнөдө солих амалдарды кылган болсоңуз, сизге берилген Аллах Тааланын жанына, сизге берилген Аллах Тааланын мал мүлкүнө аманат нерсеге сиз кайдыгер мамиле жасабастан, аларды исраф кылбастан, туура жолго иштеткен болсоңуз, ошол жерде да сиздин жүзүңүз жарык болот. Ал жерде сиздин урматыңыз семир болот. Ал жерде мал дүнияңыз да бул адам мынандай үйдө жашайт эле. Мына адам мындай жипте жүрөт. Мына болгондо ал жерде сизди карабайт. Ал жерде болгону канчалык амал бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кызы болгон Бүбү Фатима энебиз радиаллаху анху, Аллахтан разы болсун. Бул дүйнөдөн көз жумуп кабырга барганда Hazreti Ali radıyallahu anh менен bir sahaba boşa alıp жерге беришет. Ошол жерге берип атканда сахаба айткан: "О жер, билесиңби? Сага бүгүн биз кимди алып келдик? Кимдин кызын алып келдик?" Дегенде жер Аллахтын өкүмү менен сүйлөдү. Мен жер. Мен kimdin kızı kim ekenligine karabeyim, kanday adam kullandığına karayım dep söyledi. Karasanızlar, bol bolsu o Peygamberimiz bizin aramızda maqtanganlar var. O men çoğatan manda olgun, men çoğatan manday olgun, men çoğatan mınday olgun. Kaşgar'da okugan, Bukhara'da okugan, андай okugan, mınday okugan. Sufi Aleyhat'ın aytkan sözü, eğer alem yarıldasın sebep değil, koyaşta ekliktire daim olur. Eğer alam sen sebepten jarıp duralgan bolsa dağı, sen gün siyahtı korkup titregin. Korkunucu kubra amali köpning korkunucu görak bolat. Solih yaxshi amallar köp adam. Qandaylı safar korkunucu görak bolan siyahtı safarda malı köp deydi. Safarda çoğu akça menen safardan tatar turgan bolsanız safarga chiqsangiz. Ehtiyatlanat. Mal mülkünüzdü, akçanızdı ehtiyatta kucaklap yatasınız gerek var. Biri alıp ketmesin, biri uğurlap ketmesin. O şey yaptı, amal bu adamları mümkün olunca bu adamı korkup göğe olmuştu. Ankene o şamda kılgan soğuk amallar joğotup alışını korkunca. Bardığımız Allah subhanahu wa ta'ala'dan korkup Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizge bergen nematlarına şükür oluştur. Tamaktın şükür var. Her bir meselede şükür var. Şükürdür. Allah'ın bergen nematına şükür oluştur. Şimdi şükür oluştur. Kanda verir. Tamak sevenler 4 farz var ekan. Bu yerden Allah'ı açık edip gelgen tamaktın, cevatın tamaktın, adam olursun. Cevatın tamaktın adam olursun. İkincisi, o adam tamaka razı olur.
Tamamda razı olur. Cana al tamaktın kuvvatın o tamaktın payda olan kuvvatı жақсы işke жұмышы onu айтады. Төртіншісі қандай да кім біледі? Ошол болған тамақты, жуатын тамағымызды қаяқтан келіп жүрсе Аллах берді, Аллахдан келді деп, Аллахның қарнасынан келді деп білмесудек. Ошол тамақтың төрт фразы. Киімдің фразы, киімдің фразы, киімдің шүгірі бұл жақсы пайдалану, жақсы жолға киім, жақсы нәрсеге киім, жаман нәрсеге киім, бұл арамды. Бұл шүгірсіздік. Қысқасы шүгір болу дегенді түсіндіңіздер. Демек хадисте исраф туралы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп айткан? Хадиске карап отурган болсок, عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى نعمته على عباده. Amir ibn Şuayb'ın babası Amr radıyallahu anhu atası çoğu atasından rivayet kılat. Albatta Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mırda gel aytkan. Jegile, içkile, giyimgile, jana sadaka bergile. Min gayri mahilat, tekeberlenmesden, cevatkan nesini tekeberlenmey, givatkan nesini tekeberlenmey, içivatkan nesini tekeberlenmey, berivatkan nesini tekeberlenmey. Valla sarofin, sana israf olmasdandır. İsraf olmasdan ilgili. İsraf olmasdan jegili, israf olmasdan içkileri. Bugünkü günde israf korku ötü güvey baradi. Birinci jokçuluk bulur. Jokçulukun артынан tokçuluk bulur. Tokçulukun артынан israf korçuluk bulur. İsraf korçuluktan keyin hayra da jokçuluk kele başlaydı. Oşondan urmatlı cemaat hizmetimiz Allah'ın balesinden korkun, yoksulluk bu zaman. Yoksulluktu görgen aksakallarımız var mı? Çöptün tamırın, cep can saklaganlar var mı? Bizge aytsa jomok, bu aksakallarımızga çın. İsraf olmasını göre olmak. İsraf. Albatta Allah Teala israf olgan adamlarni yaxshi ko'rmaydi, suymaydi. O'zingiz o'ylaydi. Ertaga oxiratga borsak, Allohning olduna borganimizda butkul olamning xo'jayini bo'lgan, butkul olamning yaratuvchisi bo'lgan barimizni Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala bizga yaxshi nazar bilan qaraydi. Bundan o'tganmiz. Kapalı bolluğumuzga sebepçi olgan aman var mı? Bundan dağı uğrat biz için bir ceza var mı? Yok olmak. Siz meyimiz Allah'ın razılığını tavuşursunuz. Her birimizde birden emez, bir başka 3'ten 4'ten en kendinde. Göyneklerimiz olsa gibi. Her birimizin bizden şunlar oldu. İlgerkide jamak salış yok. Yırtılgan etini tigip giygen adam az.
Дагы шүгүрсүздүк. Эмне? Акча жок, иштер жүрүшпөй атат. Жок. Ким бай? Ким бай урматтуу? Миллион доллар акчасы бар адам бай эмес бүгүндө. Бай болгондо ошол адамдарды да көрүп атабыз. Олар бактылуу болот. Алар мен баймын деп айтат. Жок. Анын дагы түйшүгү аябай көп болуп. Сизге караганда көбүрөөк кыйналып жүрөт. Ошондой адамдар. Шүгүр кылган адам бай урматтуу жамаат дүйнөдө. Бар нерсеге каният кылсаңыз ошол сиз бай болосуз. Сизге бул дүйнөнү сизге берип койсо дагы сиз шүгүр кылбасаңыз бай болуп эсептелбейт. İblis aleyhi lanetin ne oldu? İblis anın adı Azazil oldu. Periştelerge savaş verdiler. O Azazil'in savağına perişteler 70 yıl burada yazılardılar. Ben 70 yıldan keyin o Azazil'in savağına girip savağa bayıldı. Oşa iblis şükürsüzlük kıldı, tekeversizlik kıldı, la'in oldu. Bütün dünyadaki en derecesi tümüm lanetlengen en baktısız zattır. Ayakkabılar bu şükürsüzlük. Siz meğeriniz gindim yolunda doğdunuz. Peygamberler kanday oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanday oldu. Peygamberimizin sahabaları 40 memleketin üstünde halife olup durgan, padişah olup durgan Hazreti Emirül Müminin Umar radıyallahu anh kanday ömür sürdü. Çapanında 40 cemağı var ya. Yok o kişi kullarının da işte kullarının da muhtaydılar. Yok o kişiler baktılı oldu. Eğer baktılılıktı bu dünyadan, mal-mülkten, birlikten izleyip duran padişah. Eğer de o insanlar baktılılık o meselelerde olganda, o meselelerde bizge karaganda özlerinde şart tuzlar çıktı. 40 memleket üstünde padişah olgan Hazreti Umar Allah'dan şunçalık korkkan darat alganda butları titregen kaldıragan ennesi men Rabbim seninle yüzleşkeni barak men Allah subhanahu ve ta'ala menen mayep kurganında barak Allah maga nazar düşüp dep daratты өтө жакшы алды. Ülkümüzde urmatlı cemaat siz menен биз чынын айта турган болсок биз мусулмандар өтө турдук. Бардык нерсебиз бар Кудайга шүгүр. Ар бир адамдын үйүндө жок дегенде бир айга жете турган продуктасы бар, азык түлүгү бар. Шүгүр кылайлы. Бүгүнкү күндө мээрим жок. Бүгүнкү күндө адамгерчилик жоголуп турат. Шаардын ичинде машина минип жүрүш өзү кыйын болуп калды. Сыйлуу урматтоо жок, бир адамды өткөрүп коеюн деш жок. Бул жөнөкөй эле бир сөз. Же жолдун ал жагында жүрбөйт, же жолдун бул жагында жүрбөйт. Жолдун ортосунда жүрөт. Ал жагынан да адам өткөрбөйт, бул жагынан да адам өткөрбөйт. Ошондо адамдар аралыкта отургандыр. Урматтуу жамаат, бири-бирибизди урматтайлы. Жол берели. İsraf borçluluktan saklanaylı. Allah subhanahu ve ta'ala'nın kanuna kalbaylı.
Siz menен biz Allah'dan korksok, oşonda siz menimiz baktılı oluruz. Eğer Allah'dan korkmay turgan bolsok, siz menimiz baktısız oluruz. Bu din İslam, kaçan, üylөнгөндө nikege gana mollake gerek dep nike okutup, ola turganda oğlan adını aytırıp koyup, anca-munca dost balдар жүргүлө мешитке барып келели жумага деп жетелесе барсамбы барбасамбы кече жумада барбадым эле бираз жумуштарым бар эле деп көңүл кош мамиле жасап мейлен барып коюңуз деп жумага келип коюш эмес. Бул дин исламды Аллах субхана ва таала бизге түшүргөн. Сен ушул ислам менен жашагын. Sen İslam'da жашоого алып келдиң. Ошондо сен бактылуу болосуң, ошондо мен сенен ыраазы болом. Эгер сен бул ислам менен жашабасаң, мен сага нааразы болом, сен бактысыз болосуң. Ошого урматтуу жамаат, мүмкүн болушунча Аллах субхана ва тааlanın ар бир өкүмдөрүн аткарып, бул дүйнөдө Аллах'ın разылыгын издейт. Allah'ın razılığın көп meselen izdeydi. Biriler Allah'ın kılmasın. Namaz okun. Kemiklerini bir açılarımızı men жүрөгүм таза. Namaz okuyanlarga karaganda men жақсыраақпын, men акылдыраак адам. Жоқ. Siz namaz okubağanыңыз өзү күнөө. Ошол namaz okup günah iş kılgan adam bir günah iş kılgan bolsa siz аны көргөнбүз. Күнүнө бир эле деп. Сиз бирок күнүнө 5 жолу күнөө. 5 жолу Аллах Тааланын намазын окуп айтасыз, Аллахтын өкүмүн сындырып атасыз. Сиз ага караганда күнөөңүз оорураак. Ошондуктан урматтуу жамаат, ар бирибиз намазды окуйлук. Намазды берилип кушу кузу менен окуйлук. Allah'ım beni körüp bıraktı, жақшылап okuyun. Beynamaz adamdan жатқан төшөгүн кийген кийими да жеткеле турмактуу. Күндөгө таждагылар. Я Rabbi, şu beynamaz adamдарды мага көрсөткөн. Мен ошол адамдарга нурумду чачпайын деп. Бирок Аллах Таала нурумду чачып. Аллах Тааланын Ар-Рахман, Ар-Рахим деген сыфаттары бар. Ар-Рахман деген сыфаты бул дүйнөдө Аллахны сөткөн адамга да, мен Кудаймын деп Аллах Таалага өзүнү шерик кошкон адамдарга дагы Аллах субхана таала бул дүйнөдө меримдөгөн. Аллах субхана таала адамга дагы жакшылыгын берет, нематтарын. Ар-Рахим деген сыфат бар, ахиретте имандууларга, такваларга гана меримдүү. Фасыктарга, имансыздарга, бейнамаздарга Allah subhanahu wa ta'ala qarındır. Allah subhanahu wa ta'ala bardığımızdır. Allah subhanahu wa ta'ala özünün qarına, Allah subhanahu wa ta'ala özünün azamından bizi saklasın. Allah subhanahu wa ta'ala bizim bardığımızdan razı olsun. Allah subhanahu wa ta'ala bizi Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e tatlıklı ümmet kılsın. O sandaydı oğlu atkan bir tuğanlarımızın oğullarına şifa versin. Önceden Kanatbek oğlu Temirgan degen tuğanımız Dünyası bardardalıktır. Adresi oğlumda Allah'ın saflarında olsun, cegiri olsun. Allah subhanahu wa ta'ala oğlusuna şifa versin, şifayı kamil versin. Tolgu gayret etsin, nasip etsin. Oşanda ele mescitte hizmet kılıp atkandan ahvat aksınlar, Allah nurunu uzun kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala жақсы, takva solih mezenlerden kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala şu cuma namazı жақсы niyette, жақсы tilekte gelgen cemaatimizden, her birimizin yüreklerimizde kanlarında şer'i maksatlarımız olsa Allah subhanahu wa ta'ala özü işe aşırsın. Allah subhanahu wa ta'ala'nın adında yüzümüz zarif olsun. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh bi rahmetike ya Rahman Rahim.